Eishomero rikatandika omwaka gwa 1996 aha musinje gw'ediini y'enkaturuka konko bwahati ebyombeko ebyabeegi barikushomeramu tibirikuhiisa mukama kitinisa kandi ebimwe n'eby'amabaati hamwe n'amakooko. Turansaba nguruzo mu gavumenti noberebe ebizimbe byite nk'oku biri embeera nk'oku ziri abana ekizimbe tibyombekire twine ebizimbe binabyo nk'ebitwayombekire nk'abazaire 5 nibikomaho tukarebaga byambikorwa higuru. Abaturano bajangwa amashomero ga gavumenti gabarahare mnonga abeja bari mu bibina byahansi tabarukubasa kutambura okwesyayo amakasi gitu tigacingire kengusiga kitabo canje mu kirasi tenkukisanga kengusiga pena nje mu kirasi aho fomu yitwizuize kusembayo kandi tubona no kwigura account ntusaba ngo gikorwe Eishomero base kuzo mu gavumenti abana bitu babase kwatirwa hoje kandi ibintu bigende byo mu misho nko muringo gumwe gwo kwatira Eishomero habiraho ekitambo kya misa ekyebembirwe Reverend Father Frederick Ruyinda n'ekigendererwa cyo kurundana empiha zo kwombeka kamina ahabo kugira ngo weroho bwahati eryo mu mbeera mbi. Sikani ya wakutisa tisa okolechi otye ove kumuchi ove kumulamwa kati nawe kasitoti yango ugenzi izo twintu hozibye star nungi azibeze za temporary gambane basa kufumuka umwana gwo zibenziri kingano kurikinga bazire cyo kubanza tuba kutushashuraje kandi twe n'abashomesa binga abashomesi 11 obwahati Eishomero rinabeegi barikurenga 500 gasha kwa Philip Murangira.